sang penjaga alam ratusan tahun. Urang tangtu sang pertapa, urang panamping sang pendamping, urang dangka sang penjaga tembok batas laju zaman. Abad 20 terabas laju arus perkembangan zaman, tak terkendali menghantam kokohnya lapis demi lapis. Teguhnya hati, tegarnya batin, taatnya jiwa perlahan terkikis. Tatanan perlahan lemah dijunjung, lisan tak lagi berlantun, raga tak lagi bangga mengenakan jamang dan aros. Sang pemuda, mata, telinga, bibir tak lagi peka pada 13 bait amanat buyut. Buyut yang dititipkan kepada Puun. Negara 33, Sungai 65, Pusat 25 negara. Gunung tak boleh dihancurkan, lembah tak boleh dirusak, larangan tak boleh dilanggar, buyut tak boleh diubah, panjang tak boleh dipotong, pendek tak boleh disambung, yang bukan harus ditiadakan, yang jangan harus dinafikan, yang benar harus dibenarkan. Kepiluan hati tak terbendung, mengenang hikayat tanpa pralogis.